السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Handani ndo Fereshea tunalituku wa majournalisti kao mlikurudi ya banu leo kao wakati kwa timwangu no mratize habari zanyu pia atanusu leo ingelo Fereshea ni kayoro mkuu kwa ezabili lokaya usiku kama leo yoti kawaida ya ukari para wangu ama ezatungeza rampara banu leo lokaya likahuja ri partage batima ili rionese uangalizi rionese warishidi yao rionese wakomori rionese wangazija ikao ngo msana zeshisiwa wajue zehawekao de mafundi au luangazija kamili manaba ni une question ya husu wangazija hususan de mafundi ekeli watrete wao mafundi wangazija uliho le hawanzire kao ngo yishio ngasina kazaba hao mwone sanibani mbavanu ili mrangu weze ngozi jiriyo ngasina panza ukayaze meziamu soyinu ye hawikao ndio aruma livuma aruma lesiwa ngazija irende hanziro haku nani hawa ya mshahara basi napanza banu imishahara ikao liliwa wanwazi ngazija ngawa biro panza na mezi wakati kao wanruwa kawazoea ya ukahini mwezi wehifa runga diwao atariwa hili waza za reza salaire lijali kunruwa baha narfonyo kumiliariere haku ikao uzirulio ndokana karna zarangali ngawa fo mwezi abunge video majeshi waliwa kama jeshi waliwa vile panze union waliwa hata nzuwani mwaliwa ngeido ngwange ndo ataija sudi turiangazija chasikao abo imruhazi ngazija bali fundi haku utabiho arumazi hazikao na msichu wao izazimira fundi hakao mbikao ngena hazi njinji haku ikao wanzefanyise ingetuzokaya hazi ngeju haujiro haku halafu lisika ndo ya jiri ikao loka fadiro de la jiri Ricardo hamba ukaya ngaribingo kana mwezi wa mshahara wa vira watuliwa waja mwezi wa saya ngaranzuri ridiwa rako jaliwa tena litanganya miezi miwili sha ezajiri lokaya gohundra wakati kaonga mjwa kwa katrakanda mwezi voti ileka le 23 informonti shisi wa shanzwani shidiwa mwezi wa fevrier likafikirukaya wantu pyangu aliwao shazisi dezajiri zevotizi hisa ijaye union aliwa na bala kabla hele 23 le majeshi waliwa kabla mwezi huo lijari murata karindwar mwiso hamweja rifikiruka wama sema fundinga tu heshelo ambavi madama lipanza nzuwani waliwa union waliwa majeshi waliwa sha mastanjabu reji hundu kendini majeshi waliwa mwezi wa 2 Mars na bale mafundi ngo huna tanabaha hao shisi washangazija kamili kabati muri ya ngo mshahara bako mwezi wa Februari wa bira yaje kao bali tilo mwezi wa Mars nso yibasa engere ile twaramu yibo njia armo rohazi mangazija hususan ni mafundi au kaya sirlo banu indi sindika he mafundi engere ilhunguka leo ikaso wabu ripare ma journaliste lijeri partage riwaonese hawanziro ikao de hunrao onrohazi wangazija hususan ni mafundi wangazija nezihazi kao mkiwazo wazifanyise na ndo zingara itsoma ya ho wana wangazija awoyo ya hilo kendini ya hilo kana imgazija leo hawefundi mgazija leo ngehama hakungiswa tumu ikao tumwine asulehe tumwine niyo kaya muri yafanye kamba muzatumu okamra fanye kamba muzatumu yefanywa yari mambuda ya mizimili ya mshahara shaharain mutatabi'ain ani muri yafanya tabia mbio muzatumu hau ani ngarango kamurikao halande murusha umtsana wa muzatumu harende yefunga mizimili ya dunga basi efundi ngazija abane wasudi leo hesaha fungiswa mizimili ya dunga na hatatsinda hiyo shahada kazwana zingenda utsena boju au katasi risali ja avril garindora ratimizi avril hatanaba heje mungu sukale unu katujwa fevrier ndani avril wa kartu mweza mwa 2000 konga mzijori pia zalwa wakati mwingi shangara ngozi zisaziliyo aliyatuele ingia horo sokendi ni ilotwara muziro de bibi na imafundi ikao ngari wa shukuri yao haukaya kwatu sasa jitihada malgré zetabuzi wanao malgré tabu ya mshahara wanao malgré tsauni liyo malgré zetabuzo pia wazionao shangwa sanao werale dance mwenda hazi ngwa sanao werambaya mwenda hazi
eshabule kando ala oleo dele gabalala kire au kabo mrenda botasi mrazi garimba mtsala kire gabalali ngatunja mroha mwani ani mraba sabu hamba mrakani mabiyo kozungoni sinale shabula ba efundi mgazija lao enge ngarishemezao rijulize wa komori julizwa ngazija jaukaya niso dama de mafundi shema fundi ngwako zao wanu niso dama nika mjinrongo utomshahara badi wanu wala mvuyeshi gemu hada iziraji sonti pianga ruzoze etaize etablissement zato kilizidio ukaya kabati ban okaya kabati ata mema tazela kreizo kabo e la crise milo leo abamna shoni ne jeunesse la kire wae de mnashioni e droya he de joy hulu e la crise milo war mas etablissement zato e fundi wae nga msijuao de utaheshu ya duka doru mia holi kodi yazungulie be programme duka doru milanda hivi kabatu ja programme kabatu ja shio chefundi wende jidebrio mono zeli koli pia zipuha pia izo mama bashe ezo fundi yabo evan nyito doda enzo ribadi banu handani do tokari yeshiba on karaba mshahara in condition tokari to insurance mrato shinda indumba hazini yelo hazini yasani yaoneka mu shinda tekeleze amana ya wangu ka gamjua uka in amana nziro na singari julizao na singari koroma zamana mo hafu ojukaya banu ezilio armoti nuzihundrawo yedawula za hatu ranzeza virate zijao kabati uhisi esha tonga ensinu ya lembelea shaya ekaheni mruhana zangalie kutokana heni mru ya vausu heni mrikao hasubuta zingare shara kushahefu ndiwa ya msomesa au kangari aminio kana ekakabati fundi kabati medicine ekakabati fundi kabati jeshi ujoka kufanya development kakabati fundi kabati president kakabati fundi kabati ministre kakabati fundi kabati hazi toka yonti ijofanyisha haukendi ni handani za sandani qara usomesa ngebilon wasomeranzi ngebilon wasomeranzi ngebabu medecin ngebabu journaliste ngebabu hata hezi mbazo ntipia abwe nsoma ya komoro awentu mangazi zingaro abushe sigo shizingaro abwenti zingaro nabanu karnauzi ya felicite mafundi beshonga oni hauka woti hinda rumwetini haukanga ngamjua ukayata Almanya zentizenda usoni zitukuza fundi daraja ya haju ukawizo kendini wakati kao wafanya maandamano ya mahutajio ya honro hazi holo mahakama wale mametewonti pia wahizo mishahara paske mishahara wangu kaya mishahara mafundi ngwali wome jaku hangu kendini idhamana ya Almanya hangu kana kakabati fundi kabati medicine kabati jeshi kabati hata au kafundi yone satwa hadani wale mwana mtukufu wa heda ulati pia engenga felicite wa mafundi hazi bezinga no kaya watirensi au kaya lizmuka oma yaqiluha illa alalim walikuwa helaza rongo zinu deni mriaso mashamuri ya tusumeka je la rongo enge imafundi wa fanya patience imafundi wa fanya resistance imafundi wa fanya sacrifice enyi wa komori enyi mrirumao leo ngamu aminio ka fundi habidi yake keli mhatara mwange mezi ateke fundi leo wodo mshahara wa mwezi ya msaha leo ngunjilo mishahara na mezi yefi ka fundi kujo kufanya hazina mezi ngenge ngari dono soze ngwezo na sisi ngari para hakuye mafundi ya ukaya abantu renda ubanu singari resenteo zitabu mafundi wazunao ngari shiao lekio wali rao kwa kangari porao ni wakati karjafe mashisho karjafe macho ngari shiao nro nano ndalo wensi ngwazi yeshio ngari wajulizao wali wazijue na bomba zijuao shawafanya sambla hama kwa tuzijua shangwa zijua wezijiri yoka abo obanurendo yabo abo ekarenda tarasule fumune omshahara ko jasiha wa mois de février abonga s'obliger ifanyirusha ngwao yoti grève ngarifanyirusha ngwao are de cours ya zilera mengo mine na zinanera nzio alert garjo fanya are de cours ya 48 heures yemfuntano ne ya huwa ijao ya hone so tukifu hatu heze ngozi jidiozi ekabada ya worigungia tena zidungie kelinu ngasinanzi mazasara zirenga rijuzifanya
haukaya vanu sisi wandu hazi ngar aminio oko wandu hazi aruma daula o même pied d'égalité yoke gamba woyugu wa leo haradi hapa za mwezi wa saa na wasaya na wasango wala kwa tujabu mnonda abo ijo kiri ndata misambra ni wa avril sena na nungo wangu enge rikao jane alert yo rijulize ripare heni mungu eshize ngori za bauzinu enge heni zo jiroso niho itsambwe mafundi wa junduha ba engu jokenda hazinije enga jokofanya hazije. Wassalamu alaikum mwanama banu ambijwa humni kumrongozi wede zamana wa he esni ko livangazija ikawa mimi na karongo wede zamana he SMPC livangazija karimoita enge ijo kiria ni complete amwizo kuonyesha na zitimizi. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Abunjiza mbabi izo mana maikao yatekeleza ba secrétaire régional wa SMPC mimi ndi secrétaire régional wa SNIC Suswali tikanzana njeze ukaya vanu nge lazima ondoa ile ukana ikomoria leo kaiti hamande komoria jana homwendo nizefaliki na nizetobia yabongo wabadili mwendo mwinjio hanamna itoka hanamna inji ebonge mimi zona kanza nieleze dokana ngamparwe madhamana niwambie ukana yezitendwa ni makalima nazindudungana haukakarna ujo habili emergence 2030 harumansi watina msomo emergence watina 2030 watina msomo yaboka bati emergence haukazi ntizenda usoni kazigenda usoni hanamna nyirajine katinde tindo msomo ebonge sisi ngarparao wananyasi madhamana wa daula ngaruweshelezi zao karutsuwambia ukaizongwa juwao ngaruweshelezi zao ya ukana na weshelee umsomo wa hensinu baba biri wenji vanu shahaina namna ya ufanya woheshele ukai mrohazi ni lazimo yaliwa emasikitifu nilio nayo tsinda yayo shemasikitifu yemenji detsumu ani yebanu ngarumauni wandu hindi ngarumauni maislamu hongorumauni wandu hindi ala kulli hali yetsumu ya lazimu hudumliwa yetsumu sharfunge tsumu ya udu na wananyasi wasawa sterehe daono wana sisi mafundiri bakisha marti lo pasha ala kulli hali wutimwe de sonsi kartu dharau waende sawa shangaru ambiao ya ukana warenge zidhamana zao namna lazimu maude makosa yao watujuare hawandu wandu jina ebenge wana mama journalisti kaonga nyibanu sisi karja kama mparani hanamna nyirajine katsinda yinu duhwele shize madhamana heze daraja pia ya ukaya wa uhayati wa hemro hazi dumshahara hiyo tsinda hunu bahi yo harumaze dola nkuzenda usoni namna da hiyo ili hindi ili hena mru ya hisi harumale da hola hahe ili hena mru ya hisi he maisha ya hahe ya usiku ya ukanangule dumshahara ya jia liwa ya pange uwaliyo nsini mae harumaze dhamana zahe ili washinde wanyeshi yabenge sisi karjaka mparani banu lijana mbezi rajina tutudo sokando ushaliziza yema dhamana wahe nsinu kaya haina mru ulio na dhamana na steye dhamana ya hahe maudu garjohu sisi wazi dhamana zinu sha mimi ngamrudinde jaitena niweshele marahaba mafundi wa hatu ikao wastahamili harumaze tamabuzinu neshida ikao doshilio shangwa ramba yao haina namna yoti no ili wahifadhile taifa na ndo dawa sumisewa na wakomo ilo wana wao watike watoshe wajoka haruma namna nyirajini yebonge ngarparawe madhamana wambie ukana na ware Mungu ya imani ibakishewe ifubani haukaya ngaruweshelezi zao umeshelezizo hiyo mnuweshelezi zo mrujuo ya diwaza nikaye shelezi ziwaka jabadili ya wote ukao kaja anini shaya ngena ngoza mfusi za bongo wale kaya imani ya hikuza kanja kansi bongo kwa mashikunda shaya bahima dhamana watu za imani nazibakisha ifubani waishele ukaya ngwaona wangu ikao ngwaonsini mwezi ambiza hao ngwawane sao haina namna yonsi ili yetinu jo wasuli mahali itibakishe makalima batina zitendwa batsigende makalima batina zitendwa hawashele zambabi hausikitifu dukana yeme 2017 uwo mwezi kao wandu wa greve wakaanza wenzao watitimizi maha wandu wa daula wa para zisendika zahe mafundo wambia ukana na mwenjeze umaha mtimizi ngarjo uliba yabo sisi mafundi kartudai mwezi ratufanya hazi hokasire hanadura ya konje renge ya konje ya hatu risakrifie harmo mwezi huo ili rijerimiwa yeme 2017
ngwishio mrudhama na hayar mara diye mafundi ngwada hiyo mwezi kao kwa jafanya hazi o mwezi ratufanya hazi dawo ikakwa tujua na watahe wajue wauzise ili hindi ilehe makalima wajo kauyamba yadungane nezitendwa shawat swamba makalima jao iwenge hizo la kahanzarambe ya ukana ya mafundi watu ngarwa parao encore une fois riwambie hukana ikaze nongozi mukazi jabadili wa mshahara wa fevrier kaujanji ya harume mihono yahe mafundi ya mfumtsano ne yahoa ngarjouzi yambabiri vumwe rifanye arrêt de cours ya 48 heures ekaitoka ya serikali wabaye mashishio wafanya hamazinzi nongo ikao ziwastahiki ngarjo upanga namna nyiraji na ya umanifeste ilirionese osoni mwa Komoro surtundo wangazija heze daraja pia holaranzi ye mashababi uja ye makadre uja ze notabilite ya ukana risarlemewa rilemewa na namna ikao de mafundi hao wangu hazi wangazija wabali wao ni daula zirajina mrohazi hiyo kamruka na ushinda ya kubaluka mrohazi yesa wana mrohazi yabo mruka jatimia ukadhamana hao kaima na mru ya mzaya kajahana mhu kajahana mtite kage harumedha mana yao nguparo nawe yabonge harumedha mana yao reka kujanza iyo ni babu mimi na kanza njeze hautimizi izo mwana ma secrétaire régional wa SNPS ikao ndo ya njeza yabo ibonge yabo rikanza mwambie nukampa kanda yabo slogan rijo hisi savano slogan karnushinda pia kimajeishi hili slogan rijo hisi sa karnushinda pia tukamajeishi. Assalamu alaykum. Marhaba waangalizi watukufu, marhaba wakati ndaunuo mdungu ngayo hangayo wa munano wa watangazaji wazima ne mafundi wahe ze college ne lycée hadaraja ya helesi wa langazija nana ye mafundi waho omsomo wansini isendika wajitamka waonesa izitabu ikaodozi remao husu omsomo hadaraja ya hemasiwa na ulamanu nemfumneka umshahara wa mwezi wa fevrier kaujatiwa yabo shilengu johula haukaya yemfumtsanu ne yaho wakabil hamade namna mwazidunga ye mafundi ngwajorenga uvumzi izodozo kalma zalaya baina ya he sendika ya he mafundi hoson ma watangazaji hal kadhalika mwishia ya slogan ya mwisho kauli ya tolwa ya ukawonti pia ya mafundi wa Komoro kwa na ujoka ya masoroda yodo slogan ikao do yalaya ranzida hunulise Said Mwamechek ye mafundi wonti pia kwa na ujoka masoroda iyo barua risala ala barakatillah.